Maabisa ba utungata wa rutere ruru rwa Mount Kenya East ni batimanite kaunti na Embu kwariria kuongereka kwa murimo jwa TB ntere ubakiaria ni borite thirikari kuongera mbeca cia kurua na murimo juu na kinya kuromba kwithirwe na ngwataniro cia thirikari na andu angi kiumbe kumbithia kurua na murimo juu ni untu Kenya kwambiriria mwaka jwa 2030 gutethirikwa na utethi bwa kimanthiguru ritamwaniki na ripoti ja. Kuringana na ruvonge rwa WHO ni gukoretwo kuri na wongerereku wa arwaru aria mari na murimu wa TB thiini wa bururi. Mwaka wa 2030 mavururi ma nanja ni makathengutie utethio wao kuri bururi wa Kenya ari kurigita murimu uyu wa TB, kuona bururi ugakorwo uri mwambatiriru gikiro gia utonga kuma kiria kia nthi nginya kiria gia karigati. Giki nikio atongoria a ruvonge rwa ugima wa mwiri thiini wa kaunti cia Isiolo, Meru na Tharaka Nithi macemanitie na mvonge cienge iria ivuranaga na murimu uyu wa TB niguo mevange uria thirikari cia kaunti ikagwataga mbia kuma kuri kambuni na andu kiumbe cia kuvurana na murimu uyu wa TB wona utethio wa mavururi ma nanja wa thengutua. Ni atendene Kenya mwaka wa 2021 ajabara tombere kuona bena murimu jojo ni ajie ngiri 70 na ijere, that is 72,000. Tukuija mwaka wa 2022 ajeba ibarongerere bakinya ngiri 92. Ndene ya Meru yonka mwaka wa 2021 twari na aje ngiri 3,800. Mwaka muthiri wa 2022 ibarongerere bakinya ngiri 4 na igana rimwe na 67. Wauguo ruvonge rwa USAID ni ruretete njira njeru cia kiriu na iria cia nevenya cia kuthima murimu uyu wa TB na iria iratetheriria arwaru engi makiria kumenyakana ni arwaru. Hii teknolojia mpya iko katika kila kaunti, lakini huku Meru na Tharaka Nithi tumeweza kuweka chache kidogo ili kuweza kuhakikisha kwamba wale wananchi wana dalili za TB waweze kufikia kupitia kwa njia ya kusafirisha hiyo sampuli yao kwa ile hospitali kubwa iko karibu na wao. Nwate thina uria munene makiria wivo kuri kuvurana na murimu uyu ni ati andu engi maturari matire yumirie kuthimwa na kurigitwa riria marwara na uguo makarikiriria gutambia murimu uyu kuri andu engi. Ni ugonjwa ambao unapatikana katika hewa. Mtu akiwa na TB na aweze kuchafia, piga chafia ama kucheka ama kuongea, anaweza introduce hizo bakteria katika hewa, na mtu ambaye ako na immunity ambayo iko compromised ama yenye iko chini anaweza pata hizo virusi ama bakteria za tuberculosis. Atongoria ngurani agiuteti a kaunti makioragia thirikari nene kuongerera kigina makiria ruvongere rwa urigiti niguo gutethia kuvurana na murimu uyu wa TB na mirimu ingi iria mingi. Ndene rutero rwa national government inkuria thirikari yetu inene ya mheshimiwa wetu William Samoei Ruto endre gupampe kana kuongera mbea cia allocation cietu ndene ya counties na rutero mono rwa ugima wa mwiri tutho tukiona enough support kire antu betu nikenda program hii chumba kwithwa ciete thairia. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.